بسم الله الرحمن الرحيم. قالي تماشاوانا ابيات چیه؟ اونه به فانیره بله زارو که جزانه فانیره اب چیه؟ خولیه زارو جزانه گو اب فانیره اب جلکه گو مول خوکی اب فانیره مول خوکی اب خولی و دستوروی خواه خوپی زواب که بدنا خوپی زواب که بله ابی هر کس زانه گلوی دی اب چیه پیوه اب چناب تشتی زیده مثلا چهار حب تریش ببینم نویس السروایه اوه زیده پیبا اب جی قلاوز و رهبره وی فانیره yani اب فانیره کی جان فابریقه در کتیه مارقاوی ناوی چیه بامبویا نایلون چیه جمرت بیجی تیوی جلی تکاره جلشو که مکینه ده بشوی آن نه آوا گرم چند درجه آوا گرم دو بیجی تی اوتی بکی ناکه دو بیجی تعریف هاوید کی مثلا بچک جلا اب خولی جعینی ولو مثلا بچک خولیا آمزل بدری اتیکتک ببیا دو بیجی بامبو به نایلون به تششتن نایششتن چند درجه گرم آوا گرم ده تی بشوی اوتی دو بی نابی جمرت بیجی اب انسانی گو افانیره چه کریا مثلا رهبرك قلاوزك بيبا كريا تعريف هاوي دقنا ملوك ام سلامتي فيدي جبينا وعدي گو انبياء فيدي نكن هر کس کی بسره خو بيجلي بي معامله بك ابجل وزو بقته وزو هرت فيدي جنا بيني پريوي بن خسار قالوا يدي اب انساني گو هاتي چكرن الله تعالى م چكرنا قلاوز جمرة نشيان ديا ما بي قلاوز معقولة قو ما بهيلي چما جلك قو ام چيتكن انسان چيتكي قلاوزك إلا بيرهايا چما اب انسان قو الله تعالى خلقان ديا و اب كائنات كده بر خزمتاوي دا چما جوير قلاوزك نبي هاي دي الله تعالى جمع انسان على جي پیغمبر شيان ديا و كتابة هاري داوي قرآن بيروز شان ديا دبي قو ام حياة و جيانا خوا نقول في قانوني في رهبري في قلاوزي ام بمشينا وعدي قو ام دبش في قانوني بردن ام بامي بسرو دلي خوا امي يونتمي قانوني چيكن امي انسان علي بابر بكن امي تخساري دبن وكا قو نها دنياي حالي بيونيد بينن ناقا چه نابي قوم دبش في قلاوزي بردن امش خورا قلاوزنا دي چيكن